Province ya Western Cape le ya Limpopo di begile dipalo tša godimo tša bana bao ba seng ba hwetša dikgoba dikolong. Ga bjalo bahlankedi ba lefapha la thuto ka Limpopo ba re ba sana le bana ba 495 ba mphato wa pele le ba 1794 ba mphato wa boseswai. Province e bolela gape ge e kgonne go bula dikolo ka moka tše 42 tšeo di paletšego ke go bula ka la 15 February ka baka la tshenyo yeo e bakilwego ke ledimo. We, however, experience challenges in high-density areas such as Tzaneen, Polokwane, Giyani, Lephalale, and Mokopane. In terms of numbers, in grade 1, we've managed to place 112,848 learners. We're still working on placing 495. For grade 8, we've placed 119,925 learners. Le ge Limpopo le sa šogana le go aba dikgoba tša thuto go barutwana ba go feta dikete tše 2, palo ya barutwana bao ba hlokago dikgoba provinseng ya Western Cape e sa dutše e le e kgolo go di feta ka moka ka monageng. Bona ba feta dikete tše 7. Mpumalanga e begile ge e kgonne go fokotša palo ya yona go ya go 45 go ralala le Emalahleni, Middleburg le Mbombela. We have made a serious breakthrough in relation to admission of learners for grade 1 and grade 8 in particular, especially in our pressure areas, Emalahleni, Steve and Mbombela local municipality, which constitute the fast-growing towns within the province. KwaZulu-Natal yona e re e bone katlego tabeng ye ka diperesente tše 90 tša barutwana šetše di le dikolong. We've been able to place a total number of 215,000 learners for grade 1, and we've been able to place a total number of 229,000 for grade 8, and that amounts to 99% of the entire placement. Gauteng le yona e begile barutwana ba go feta 600 ba sa le tlalelong. Barutwana ka moka bao ba hlokago dikgoba ga bjalo ba šetše ba fetile ke matšatši a thuto a 13.